ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nak benta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Uba equator nongrang MDC na mayrang nongklau ha babu jingkili ha kasingi balai ka dorbar mangtingka bapura ka Khas Hills Autonomous District Council ha ka khat khandai tarik ujilio arja arpanreu lakwa ban tip ikidaw bapin slam ha ka mangtingka jingerap shaki nong shong shnong ha po uput usam ka council ke bashakta ha ki bor mariang. Habajuba uba Winston Tony Lingdo, Chief Executive Member, uloong ba kami jingkili ya kata namar ka council hi ka pintelun chakmat, habayo priang jingkerpat na ginong shong shnong ki bashakta. Nalor uba equator ki MDC ki balabu jingkili binrap ki kintop ruyo ba senshar ku par Roy Lingdo thaba, MDC na soyong badu ba Ricky Shulai MDC na laban mau prem. Habajuba uba Winston ulay thu ba gijing sha linshap ki ba malu mala lamang banirap hagador 1,000 tingka, bat ki bala khamjer pat khatsan 1,000 tingka. Nalor ka niu ba Winston ula banjuri ki MDC baro ban pinbiang ki jing terwa ban yo jingerap ki nong shong shnong ki ba shakta ha ka jing sha linshap bor mariang. Kajuba hakabayday bat kini kajingkili Mr. Chairman sir, kalong does not arise sir. Hakabayday bat kini kajingkili kamana kaliang jongang lebu. Will the executive member in charge be pleased to state the reason for the delay to sanction financial help to people affected by the natural calamities? Untuk lihat sengau ya ka jubab nak kaliang jong CM Badan Burong does not arise sir. The ngam sutu hakanu perkom ba ka answer kalong does not arise. Nama habdi berkani ka benta si nak kaliang ka jonga. Hak itu kipor haswa yang mga submit ya ki beneficiaries mo ki bala syakta limbangan ni natural calamities lekin du ya CM Badan Buram bang lekin bati ngong hato kadon ni kalat kelti dan ke skim dari ke bala sanction mo nak benta ilong jing ki bala syakta ha ki bor jang kemereng te ngala submit ya ki den rai nak liang ke jongi ila pha ya ila sign tu ya kata ka application ke bangang ngala pha den rai ka klampoi pat changa ya ka ai ka ba lesi nak liang jongi ila pha dim pat pha ya kata ka jirap nak benta ni ilong ye ki syakta. Mr. Chairman, saya sih I kublai member di bala I ketua supplementary jingkili. Kumba pi ke principal question hi Mr. Chairman sir. Kadau ke bangiong does not arise namar ke jingkili kamlong specific. Balai bangiong kamlong specific namar lada ikili. Hausnem arjar arpusan arpunriu kamdan kanu ke delay. Hendai lada fikili ya usnem arjar arpunriu arpunyau. Namar bakaladon ke Board of Accounts lai benai belambang pisa tang nam tak tulop staff hakabayday bat kini ke natural calamities hausnem arjar apunriu kamut nadu umat seduk menta ngimpat la ban perlaj ya kini ki jingerap hakabayday bat kini natural calamities. Henry nadu kini ke budget session hadin ke jinge menjur lang jong ke yeng hi borok kawai yin sayo ban perlaj ya kini ke pisa ke badang sa hakabayday bat kini natural calamities. Mr. Chairman sir, baru ki proposal ki bangila yo husnam arajar arpusan arpunriu ladap siulut ya ke pisa jong kanika snam arajar arpusan hadu arajar arpunriu march balai bangong kata namar ba how to snam ila yo ki proposal ki don hadu sau punyongut ki beneficiaries but now financial year uberem baro kini kinyo pungut ki beneficiaries hilayo ban perlaj ya kanika pisah hakabayday bat ke natural calamities. Henry hakabayday bat ke proposal ke barang pemai ke bangiyo ban pediang nadu sitarik April hadu menta namar ba ko mengoong mentan kadang don po ke Board of Accounts ngipat mang tingka ya ke natural calamities bat ya ki we ikam ti ya kani ngipat la ban siu yen siyo ban siu dang hilayo ban pas ya kanika budget ke bang menta syusyu ngashukwa ban yaitu ika haus ba hakini kisnam ki bela adab ngila yo ban perlut hadu lailak saufunyu hajar ke jingerap syakini ki lanot ki ba syak penjulur ke yeng kesem ke jongki hakabayday bat ka natural calamities tegaget I member Badan Buram I la syai kini ke jing jubab ke jonga namar lada ilong spesifik hendiat
ka jubab kalak banlong do kumwei hendai bakam long spesifik ngahap ban jubab hau arjar arsan du arfun riu kalong hadu kata arfun riu hadu arfun yo financial year mengipat don ke pisah takadau ngipat la ban perlai ya ke proposal ke ba i member budan burom ipa syanga Boleh sebut sah, dah kabar buram ya ICM, ibalah ayah tu kejubab, kabar long clear, kabar ni suatu bandang mantah usnam ibalah dam, arsan bersendiri, si kemudian bat kenika natural calamity scheme, ilala ayah pelaj, kumtu kembali lah persengau, te hawai nak bentah kenika senam nama bah, isu tu bah, ya kenika budget jong di usnam arsan riau tinjau impat ayo ya abang ini klan lesi ban pas ini budget kan man bahadin bingla pas ini maka skim apa budget ladan de nak yang joi lesi insale ya kata de kepat ladan pilab yang ladong hadong nak le joi insa so bah menyerap lam nang kita gini kilong yeng kila syakta hak di kibor mariang nama nak le jangaru hak kapor bah kiwan ya keban kepat nanga nak le jangang lapha ding ba u saudara senong bang sekretari senong men approve ya berpensyah ya kita jingjia ya kita kilong ye de nama lada ka long pumta hadin menglapan ya kita ki beneficiaries plus akta le si kimyo kandang ni ke kita enga nama bang lapan ya kerteng joki ngaru skwa ko cubu wi jengkeli nama ngaru tang ki kindiat banai kedang panja ka area ngapo konsensi ka jonga belabun kilong yeng plus akta nampak kejengwan dengan dika natural climatic area mo bagi long yang gibabun tengah napo district council ru ngala wahi bantip ada kadon ka lat kabu apo ani ka house kali ngaskwa ban kali na IM in charge namba jong pi Mr. Chairman sir ngaskwa dong ba hatu kumbadan hapo state kadon ka slap kamaina kadon kumban riu hajar bat ki major kidon kumba silak live ho atau district council pidon nem tak slab ne pidon nem ka kata intention provincial tak slab roban suk ki pajba bentip na district council ki minor yo kata ye ki major yo kata bangiru in sutu bangin bangin propose tentang sekolah kali tang namta na kaliang jongi iya in charge ai kublai ya i member budan burom po soyong bala kali gitu ka jingkeli adu mentasa na kaliang jong ke district council ngimpat don kenu ka ta slab ke bangi labu Henry abang ipet pade ya ka jinglong ke jingman jong ka mangtingka ke jongi leni ka fun ke jongi ngi la bu ya i minor kumbang la pelaj honu sedang bala deb saw hajar sheneng di ka ba babun ka jing perlut la banlong ke major expenditure lani ka jingirap ke balong major ke bangila ban ai na kaliang jong district council ke dekat san hajar ya ka wi ka longi kata ka de balong major ndai ya ka minor ngi ai saw hajar sheneng di ngai scam ba nang ni syakmat kumbala ajungut I member budan burom gin yo bangin ya wat banyak kumdo ke state ka le tidak kadon kalat ka lenti yang ina kaliang jong ka isi ke jong iru gin yo ban ya streamline ni bangin ya penbej hamtam ka beidei bat kini ke jingmang tingka ya kini gusha penjulur ta kamariang ki yang kesem ke jongki di sokmen ba I member ila ai kata ke jenggut nganget scam ru ke isi nang ni syekmat kanyo ban pet halor itai jenggut ba PPI nakaliang ka government ka ya de kumwe hande nakaliang ka district council ru kila ang ba kan ai hande ka di bandan ru kumale a practice sa po ka state kadon ka time frame kadno sngi hadin balade submit ya kita ki jinge kan hap ka time frame kadno period kinbu kan kata ka hapo timing kadno kinbu kan sibu ni apply menta hadian si tayo ne si benai ne within kan 45 days ne kata kan limit ke di bandan bancu akwa lamba jong team Mr. Chairman ba sai CM ba in perkhat lang nam ta kata nomor balik pai ba kin su ai ngin bu kata handrai yo le si hadian si snem arsnem no padyo dengan syupa ru kin bu lang itai benta ba kin perkhat lang katno sngi kin pelat ya kata ka jimut ke jinga joki Mr. Chairman sir ngan ban biang sa shisin nakaliang jongi ke district council habang iyo ikini ki proposal lada ki biang lut na dong sedong nimju pan slam ban ong lele hadu shisnam te ka jingkeli kam numi namar ba katkum ke jingtip ke jonga hadin bang ye syong bat ki officers bangin pelat yakini ki proposal dan ki application ha ka beidai bat ka jingsha julur jongki yang ki sam lani kenu ke jing syam lanot jongki pai ba ke jongi lada ki biang lut ki kot kisla
Namar ba don teng ihap ban penpai biang no shiki MDC skiba don borom gijongi namar ki ai tang ka proposal andrei ya ka bank account kim ai ya ki dur ki kham ai ti dengi yo pun kita ki proposal ki bambiang ni pha biang shaki MDC concern gijongi andrei lada download ka application bat ka bank account bat ka dur kam slam yang i bangin pelat ya kani ka pisah hak bakai dei berkena ceklan ki samangi sotu kom ke isi ru mar kani ka dei ka emergency fund nani ka emergency requirement ka badon kam kirki ti dada ki biang lot ki kot kisla tah po stio Mr Chairman sir ka baslam shi posngi nila ayo ban pelat ya kani ka pisah tengah rongong ba lamba ka jubau joping la susai pat ngangin lamba ki core media manta ki bri ki pajwa ko pasulsi ba pero kini ba kadon ko begini ka jet scheme hapo district council but nakale ko jongar ko sungu ya kata ka jubab jing kahonru ka jing jubab jing siam but nangit kinsawan kita gi rongba sunong negi rongba lamba jongaru banya bu ini proposal nasukan turu iki para MDC ki jongi ki ba priang ini ki application naki nong snong ba per ba pin bu da ka kenja checklist mo kung mga ong mentan ka kerteng ka jing sya julor ka bank account pat kadur da fi wanra kita ling kung mga ong mentan kam num Islam yang iban pelat pisah Syuknor budon brom ngai kuble CM bala jubab syai halor katu ko benta ka badai ya kan natural calamity ngashko bantip nai kadno tli kita ki konsumsi ki balayo ka jinggirap tu sunem bala lej ng arpusan arpun rip ai kuble member babu itu ka jingkeli ki constituency ki bangila yo ban pendap hauni usnam meladap kalong napok nongpok constituency arhuengut kebakentup ya EMDC nanongpok pat ya nominated MDC tika total number kabangila pan ai kalong arhuengut te napok umroi constituency kendaingut napok mau kunro constituency sao namau hati constituency san mau plang dingi constituency R Meliam constituency iwei maulai constituency R nong sken constituency R Langkardam like kro constituency iwe. Ti kani kan number total number ko mangal ong benne kalong sau pinyongut ki beneficiaries Mr Chairman sir. Bat kapisa bangila yo ban pelat baro ha ka baidai bat kini ki beneficiaries kadai lailap sau pinyo hajar. kuble bun ya ka jubab ajong pi ngasungo tenat ba at least ka council kala banai walai dei idor badet andre kala longhi ka jingyarap ka ba kraw naman ta kituki bodu ya ka yeng ka semnel ese ya ka jingdon kam ka jongki lengba ka jingle jo ka mariak tinga runga thai nga kwa banbu ka jingkeli bangin la ne em bangin pha ik proposal thmai bade don kinongrap ka bagi shekhot ki organic farming ka badon hapo lostun block 6 ki sha thanglot ki jaka butar jongki nele sidi ba wakla ngidang la ban pha na ya ka dikasnem ka batmai ya proposal Mr Chairman sir banjubab ik jingkeli jong member of don borom hoi pila kino ki natural calamities ki ba laja hauni financial year bertemai menta nadu ubnai April onwards hadu menta pila pan pha ya ki proposal ki jongpi ngila don ki proposal ki bangila yo bangila pan abut pa ni masendap ban pa sing ni ka budget menta ngin ya pha lot ikni ki pisa ka bangila yo ki proposal beladap kata ka kentup yo ka proposal ka ba ai iba nongrang ka haka principal question ke jong i namar na ka constituency ke jong i ru ka kapun ka proposal kadon hadu arpu ingut dengan bakla mga ti hakaju ka nongrem kentu EMDC na po laban ru lada idon ka proposal sobahabi ha no syaka department ke jong kublish bun dengan skwa ban pu ru ka jingkeli bat ai jingmut haju kopor dalong bapin dala la ka committee pin kre di kenja form ti tiki form ngila ban ai singi ke MDC ne la pila se pikila ban wan sim lang ne khrang dal de pendap to ko form kin penbiang ki kriteria kat kum ka jingdon kam jongki khanang kan long ka balong genuine ka balong transparent tingin sa syuri comment pada mangi kum ke MDC khanang ba ka office kan yo ban pen state ya kita ki jing yarap namanta kita ki long yeng ne se ki briu shimet ki ban kta hakani ka mo ka mariang ka bang inumla ban kier man lo snem Mr Chairman sir kumba kala jujah ki kisnem ki blalej ya ki form tingim numla ban kre le sia ke jing ai jimut ke jong ila da kalong ka bala bagin le da ka form ngin sai perkhat ya kata andai ka bala jujah ka shilong bait ba
nakaliang jong ka office ke jongi ni priang baik ya ka proposal ka bawan na ki MDC concern kamot ki yo ki nong snong ki beyo ya ki basha julor ya ka ying ka sem ke jong ki marep ki jakarep ke jong ki tho baik da ka proposal sha MDC concern but MDC concern pede I recommend ya ka tu ka proposal da ka ba sign but seal sha ka office ke jongi nomor ba kumban chuban rap MDC concern iong ba min le da ka form na ni na department ki briu kin wan shim ya ni ka form kin ra biang sha ka constituency ke jong ki tang kata ka proses su kala slam Mr Chairman sir ti ngin se pet ya kani kala kalong kepala ada yang bangin le ya kata hendrai ban pen kloy ya ka kam kumba kila jule hakini ki por ki bla le ki thaw bet ka proposal ki pen poi bet ki MDC concern nomor ka state ka kam kumta nomor bangin kimi lenti ki briu ki bla ha hakini bla angat hakini ka lanot ban one show office tungi ban shim ya kata ka form ban pendap hang tu bre seyo ya ka recommendation na MDC ngaso ka proses kala jurong pelat ndai ingin ai kani kalat ka kabu pede yaki briu ki pasyam ni kalanot bakin the list hin ngakaliang ka jongki kai nakaliang jong office jongi lada ka don kalat ka lenti bangin yo bangin ai pisa halor kitu ki criteria skum baila mention ni MDC concern ngin yo ban pej banyak lani pej sani ha badai kita kikin ja proposal ki belum kumta Kubreshibun ni ka jawab jong fi siam bedon burom andrei ha kani ka juk ka babentang at khai ngim bedon kam kuslai ba in pawan shim ka form dari ka PDF form ni laban sen yaki bat kin dala ada pendap ki laban sen ru biang syapok ka office immediately mut within few seconds ki laban penpoi kita ki form tenrei o ka jawab I CM runga so kaya hab te ngan syukur padi I da kalong te bansu circulate yaki mo kita ki kriteria ba ki mo kita ki ba yo ya kata ka jingkta alar ka mariang ba kidiki ek nang bangin yo circulate hapo ki dor bersnong tangi kenja ki ku lalong no ki kriteria ban pendap ki form sorry ki ka city ki dur ki recommendation ki beron kam tangi tai lesi baren nang bangin yo lesi ban patch ki dor bersnong nang bakan long kam kloy Mr Chairman sir ngan shim ya kata ka jing ai jimut ke jong MDC beron brom in yo bangin ya pa ya kani sha ki officer concern ki bopej ya kani ka jing pelat jong ni ka pisah bat bopej ya ki kot kislah di da kalong kepala ngin le nakaliang jong ki isi ndai aku mengaong mene kan kam sup ya ki pat ba kam tam mo ngi kren nama kren ki constituency kren snong kendong ru ta si game la pan download ki form sini kita kabar kam sup ka dei bakin ya kren bit beki MDC concern ki jongki tongin sei pet ya kani ka mamla Mr Chairman sir lada ka dei hapo ki constituency ba khapsot ni la ban le kata bat lada ki dei ki constituency ki ba kham sha jingai ni ki snong kendong ngada ngan ngakwa bangin yo lang ko opinion jong ki MDC ki badan syabar jong ka sor mo kalong nagam long man le om ta da kalong feasible ngin le kata Mr Chairman sir Habatin pej bahagi ki sharp ka sharp plus F Ka plus F? hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam badon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya